wathi kodwa mzukulu kule nkathi yanamuhla njengoba ingane maniziphakela ukudla niziphakela emapletini ahlukene inini nizihlukanisayo nasekukhuleni kwazo le ngane lezi kuba khona ukuqhelelwana kuzona kungafanele mzukulu ukuthi kube khona uqhekeko mzukulu hamba ufundisa abantu batshele ukuthi ingane mazikhula zisencane kubalekile ukuthi zidle ndawonye umhlaba abantu ohlangene ezweni lenkosi baye siyabamema baye ezweni lenkosi izwi labelungu thina siyobakhwaza ngezikhali zethu baye abafowethu ngizwa nje ngilibiza kanje ihubo nawe kubalekile ukuthi uhluphe ngelakini ulazi ukuthi lithini ngoba kukhona izimo la ekufanele ukuthi khona ulibize lelo hubo khona izimo la kophoqa khona ukuthi nilibize ihubo lasekhaya lapho bese kuphoqa ingakho ke ngiyimpunga yesintu ngithi kubalekile ukuthi nawe lakini ulazi ulubuze kubantu abadala uzokhumbula ukuthi indlela iyabuzwa kwabaphambili ingakho ke kufanele ukuthi ngezinto zasekhaya uzazi umlando wasekhaya uwazi ukuthi uthini uhamba kanjani izinto nje zasekhaya ezimlando bafowethu zibalekile kakhulu ngoba konke sikwenzayo kuncike kuzona izinto ezimlando wasekhaya uma ungawazi umlando wakini kuba nzima kakhulu ngoba kwesinye isikhathi kuyenzeka uthola ukuthi umuntu uzohamba mhlambe uyobheka nje izinto zakho mawufika kulomuntu okubhekelayo afika athi ubonisa ngoma bese wena uyaphika mawuphika ngenkathi ethi ubonisa ngoma ingoba wena umlando wakini awazi ukuthi wena kina sikaze sibisa ngoma kanti sikhona ngempela emva kwaloko impilo yakho ke iyoloku idonse kanzima nje idonse kanzima ngoba lo muntu oyisangoma kwembele awuzokwazi ukuthi umhambele imigudu wenza izinto ekufanele ukuthi umenzele zona angikho ke lapho ke ngiyimpunga yesintu ngibingelele umhlaba wonke nasendaweni zonke la khamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe ngikwemukele nawe ukuthi usanda kusijoyina ku channel ethu enkulu impunga yesintu TV namuhla bafowethu ngiyimpunga yesintu ngizosika elijikayo kakhulu ngelinye ilanga mangilele ebusuku kwaqala ukuthi kufike isalukwazi sizongithwasisa isikhathi esiningi kujwayele ukuthi mangilele ebusuku kufika amakhehla ngoba ngumuntu owembethe iwona amakhehla ngiyacabanga ukuthi mhlambe nayo lo agogo wayekade ethunyiwe iwona amakhehla lawa ngembethe uma efika wafika ngixoxela izinto eziningi kodwa namuhla ngizoxoxa yodwa uthi wemzukulu ngithi yebo gogo uthi yini yenza ukuthi imizi eminingi uthola ukuthi izingane zakhona azizwani yini yenza ukuthi izingane zandawonye uthola ukuthi ziba nokungahoshelani ngokomoya yini yenza lokho mntanami ngibe sengithi mina gogo angazi kodwa ke mhlambe ke kuyahluka kuyenzeka mhlambe kube khona ungaboni ngasolinye njalo njalo uthi yena kuzaze kube khona lokho ungaboni ngasolinye bagcine bengahoshelani ngempela ngokomoya yini yenza njalo yini yenza ukuthi mzukulu izingane zizalwa ndawonye ziphume esendeni elilodwa zivundle okhalweni olulodwa kodwa kungabibikho ukuzwelana phakathi kwazo kungabibikho ukucabangelana phakathi kwazo kungabibikho ukusizana phakathi kwazo ngithi mina gogo angeke ngabalula ugogo yena mhlambe ucabanga kanjani abe sethi uyabona mzukulu ngesikhathi zasendulo izingane mazizalwa ndawonye zazithi maziphakela ukudla zasingaphakelwa ngokwehlukana kodwa zaziphakelwa entweni eyodwa zidle ndawonye kwakwenziwelani lokho mzukulu lokho kwakwenzela ukuthi uyabona njengoba umuntu nomuntu ephile emhlabeni unabantu ahamba nabo umuntu nomuntu phakathi komuzi abembathwa umuntu oyedwa kodwa bembathwa abantu abehlukene uzokhumbula mzukulu ukuthi ngenkathi umuntu ekhulelwe yedwa esiswini
kukhishwa ithongo elilodwa ukuthi alihambe liye kobhasobha impilo yakhe esavundlile okhalweni likanini kuze kufika isikhathi ke nokuthi uyazalwa lowo muntu okade ekhethiwe ukuthi akambathi ube seqhubeka emimbali njengoba ke mzukulu nizalwa ngokwehlukana nabantu abanembethe nabo behlukene manje ngenkathi ke kuthiwa idlani ndawonye nidle lento eneyodwa nonke kusuka kwenzela ukuthi labantu abanembethe bakwazi ukuthi babe nobumbano kusuka kwenzela ukuthi mzukulu izingane lezi kuthiwa zidle ndawonye kusuke kufakwa umoya wokuzwana kuzona kufakwa umoya wokuthandana kuzona kufakwa umoya wokucabangelana kufakwa umoya wokuzwelana wabe seqhubeke sethu gogo uyabona ke mzukulu kube kuthi le ngane lezi mazidla ndawonye uma mhlambe kukhona inyama enyithatha iqatha iphangele ezinye ingane umzali wazo ube sezilungisa lengane athi hey shiya phansi iqatha nomunye akwazi ukuthi athole ngenkathi kwenzeka lokho mzukulu izingane zisuke zifunda okanye ziyafundiseka ukuthi uma zidla zindawonye njenganezingane zandawonye akufanele ukuthi wena kube khona into ozoyithola wedwa omunye umntwana angayitholi le ngane ke mzukulu ngenkathi zihleli sezidla ndawonye ziyakwazi ukuthi zicabangelane ukuthi nonke umuntu okhona la kufanele ukuthi athole wathi kodwa mzukulu kule nkathi namuhla njengoba izingane maniziphakela ukudla niziphakela emapletini ahlukene inini enizihlukanisayo nasekukhuleni kwazo le ngane lezi kuba khona uqhelelwano kuzona kungafanele mzukulu ukuthi kube khona uqhekelo mzukulu hamba ufundisa abantu batshele ukuthi izingane mazikhula zisencane kubalekile ukuthi zidle ndawonye waze wenza nomfanekiso wokuthi phakathi komuzi mzukulu yini eyenza ukuthi makuhlatshiwe bese abafazi bale ekhaya babe nesithebe bazodla kusona bonke amadoda le ekhaya kube khona isithebe azodla kusona wonke intombi zale ekhaya kube khona isithebe ezodla kuona wonke wathi mzukulu lokho kwakha ubumbano nokuthandana nokuzwelana nokucabangelana ngoba uma wena uzoba nento yakho wedwa uzozicabangela wena wedwa nomunye ngokunjalo naye uzozicabangela yena yedwa bengaqondile ukuthi ngigeqa amagula abafowethu ngoba angemuki ngiyimpunga yesintu isifundo sami enginaso namuhla ngalomfanekiso oqoshiwe ngamazwi entombi endala ukuthi ayikho bafowethu into ebaluleke njenganokuthandana uma nabantu bandawonye ayikho into ebaluleke njenganokubumbana nabantu bandawonye ayikho into ebaluleke njenganokucabangelana nabantu bandawonye sakubalula-ke isalukazi esidala ukuthi kuze konke lokho kwenzeke kubalulekile ukuthi izingane mazikhula zidle ndawonye ngoba ngenkathi zidla ndawonye kubumbana kuze kubumbane ngisho amathongo azembethe lezo ngane nasekukhuleni kwazo zibe nako ukucabangelana nokuzwelana ukuthandana njalo njalo angahlupheki omunye ekhona omunye kule nkathi namuhla kubona umuntu uthola ukuthi umfowabo uyahlupheka kodwa khona yena ingoba vele abazali babahlukanisa bese bancane babaphakela ngokwehlukana bangakwazi ukuthi imimoya yabo ikwazi ukuthi nayo izwane ibumbane ngoba makubumbene imimoya yethu sabantu nathi sokwazi ukuthi sibumbane ngoba konke sikwenzayo sikwenza ngamathongo asembele ngiyacela ke bafowethu ukuthi niqhubeke nisubscribe la kwi-channel yethu Impunga Yesintu TV niqhubeke futhi nokuthenga incwadi zeMpunga Yesintu nasemphelandaba weMpunga Yesintu ungashodi ngolwazi ikhona Impunga Yesintu ukhona umphelandaba woze umphelandaba sizohlala phansi neMpunga Yesintu sidingide inkinga yakho sibheke ukuthi isixazululo sizothini bese uyahamba ekhaya uyokwenza lento esizokululeka ngayo bese uyawubona umehluko ngeke ungawubona umehluko bese sithi nje impunga